Ibizo lesibongo? Ibizo lami nguNjabulo Moyo. Insebenza lenhlanganiso eWomen's Institute for Leadership Development, enhlanganiso ephathelane lokuthuthukisa amalungelo abesifazane. Ikakhulu sibakhuthaza ukubana bengene kwezobukhokheli kumazinga atshiyeneyo agoqela kuKhansili, kuPhalamende leZimbabwe, njalo lasezigodlweni ezitshiyeneyo lapha abayenza khona esikubiza sithi community leadership. Lingasho ukuthi namhlanje bekulani njalo libona ukuzanceda kangakanani? Namhlanje besilomhlangano omkhulu kade ugoqela abameli bamabandla ezombusazwe agoqela iZanu-PF, iMDC leTPC. La mabandla besiwaqoqile ukubana sizoxoxa ikakhulu isikhathi sikhangele ukhetho oluzayo, sikhangele njalo ukuphatheka kwabesifazane kukhetho lolu oluzayo. So injongo yalomhlangano beyikubana sikhangele lokhu okwenqabela ukuphatheka kwabesifazane, njalo sikhangela sihlaziya ukubana ilizwe leZimbabwe lingabe selizimisele na, selilamalungiselele akuzinga liphi ukuthi ukhetho lwenzakale. So hiyo kade kuyindikimba yendaba yethu ukubana sihlaziye njalo sikhuthaze abesifazane ukubana ukhetho oluzayo 2023 abesifazane labo baphatheke, bengaphatheki njengabavoti kuphela kodwa baphatheke njengalabo abazavotelwa. Yiziphi inkinga eselithe lazibona ezikhona elifisa ukuba ngabe ziyalungiswa? Oqala ukukhulukazi ludaba lwe-nomination fee, okuyimali enkulukazi ekhangelelwe ukuthi ibhadalwe. Xa sikhangela kulabo abafuna ukuba ngumkhokheli welizwe, upresident, kufunakala imali engange $20,000, okuyimali enkulu. Nxa sesiyehla kuzinga labo councillor, labo member of parliament, imali yangikhona siyenanzelela ukuthi njalo lokho isiya inani elizinkulungwane eziphezulu. Lokhu ngokunye okwenza ukuthi kuhle kwenqabela abesifazane ukubana baphatheke. Yikuphi okunye ababelitshele khona abesifazane ababhekana lakho? Okunye ukuswela ukusekelana bebodwa njengabomama, ukuswela ukuthi basekelane, ikakhulu kuvelela endleleni abantu abakhuliswe ngayo esingathi i-societal upbringing, phecelezi indlela esikhuliswe ngayo ukondlwa kwethu, okugcizelela ukubana amandla esikhathini asiningi kumele atholakale esebantwini abangobaba. So lokhu kwenza ukuthi omama bagcine sebezincindezela, bangaliboni ithuba lobukhokheli ngenxa yokuthi isintu kumbe iculture esiphila kiyo ivele igcizelela ukubana ubukhokheli buvela